Ka Umpohliew Jingtip High Secondary School kalera ka kerdan under 15 ki Shinrang, ka Tyrsad High Secondary School ya ka under 17 ki Kenthai, bat ka OM Roy Memorial High Secondary School ya ka under 17 ki Shinrang. Hadin bikila job ya ka jingakun final jengki ke district level inter-school Subroto Cup Football Tournament Arjar Umpohliew, jong ke East Khasi Hills District ke belakut ke South Rik Unaitung Arjar Umpohliew. Hakajingi kunya ke final jong ka under 15 ki Shinrang Hamadan SSA Stadium Hapulo, ka Umpohliew Jingtip High Secondary School ka layora ka nam ladu, hadin bakala penlim ya ke St. Anthony's High Secondary School da Shikul lano. Ya kini ke Shikul na kebenta ke Umpohliew Jingtip, lathap do hami banjop langsti aka minit ke basan puai plus iway jong ke kelamit. Kat ba kithai ke Tyrsad High Secondary School kila yora akum ka ladu hadin bikila job da lai la ka way persya ka Yeuringhap Secondary School ha ka jingi kun ka final hamadan he maulai put muri. Ya kilai tali ki kol na kebenta ke Tyrsad High Secondary School lathap da ka day pi bakor liting ha ka minit ka ba arpuai ka ha isha mirthong ha ka minit ka ba lai punyo bat ka labyang hun rani ha ka minit ka ba sapua. Kat ba ya ka Shikol na kebenta ka Yeuringhap Secondary School lathap da ka saringhun song tiang ha ka minit ka basan punyo. Ha ka final jong ka under 17 ki Shinrang pat ko OM Roy Memorial High Secondary School kala yora ka nam ladu hadin bakla job ya ka Umpohliew Jingtip High Secondary School da saw la ar ha ka jingi shot tiebreaker hamadan SSA Stadium Hapulo. Hadin bikini ki artli ki kinhon kala ya khat da ar la ar ha ka jingi kun kat kum kapor balabo. Ka Umpohliew Jingtip kala yoban penki jar ningkong lingbau Richmond lapang ha ka minit ka bayway. Ka OM Roy Memorial kala yoban pen yakhat bat ban pentam lingbau lamshai jana ha ka minit ka ban ribupra bat nyopusan. Henry ka Umpohliew kala yoban pen yakhat lingbau yai sinrop langs imli ha ka minit ka ban nyopupra. Kini kilai tali ki skul menta ko Umpohliew Jingtip High Secondary School, kithai Tyrsad High Secondary School bat kirang ka OM Roy Memorial High Secondary School kin mi khmat ya ka East Khasi Hills District ha ka state level Subroto Cup Arajar Umpohliew ka bansas dangshen. Ha kini ke sengikut laidon lang uba Hamlet Sindoling MLA Barim bat unong ai but ke sorkar ke Mukongsan ha ka jingedon rengkat uba Damang Singkon District Sports Officer ke East Khasi Hills bat kiwe-kiwe. Thank you so much.
Initial time 4 minutes. Kaliang jonga kup present wapek nam ta ka jingbit jumbiang jong football Khuborjylla bilah brokwe naswo mingkong ban ai kuble ya ka sarkar Meghalaya barme ban swemu ya ka jing simkha jong sarkar ban tulong ya ka ne ka Subroto mukjikop na ka snem shak snem hak district ba kunjuru na ka stia bat ni scam ke de jing simkha jong ka sarkar kerpang ya ka district hamni Nangit kan pelat pirinti dan taki kena jadi sentrang berkentai kiberan kasap habre bar ke jengi lekai football. Oh, ini ke di skul ke jenang jingtip ke Umpohliew tolong ke Pakongsan bat ke berikang dia ndrei hapai play ulai pi kasap ke pang ke jengi lekai football ngan kerman skem bat pun dekam hak ya kasap pang jong pi nomor bahak wegaski ke kasap jong pi kenara ke buram pi ya ka ye ga sam berkunjung ya jang penunjuk hi bro ko wei ni sokmen sipun ba menta ka football hapok jelaji kala pau ha kami ha di kniat ski ki bopon ki sama jagi kamtam ki kentei wa ki ka sanpida naurum ki ribansi benefilia shulai ka ilisha kidi ki kena kentei ki ran to ka indian team ki lebel ki prepare ha ni yek senrang ru kum juba roni urusan karbon barigi shabong ba franki boam Pagpapod di Samla kini bertibet hari ini kai football. Tilada kini ki Samla kila banlang ki bertibet benda napa ke national, bar ke international level. Lagi skem bertiru ini ki kena benda Jakarta ke badang kena apa under 15, under 17, ke pi simkia. Ini skem pakai gas ni bertiru ki pilihan football ini pilihan berrepresent ya state berkunjuru ya ke India hi bro kawai. Dia kuda sebagai juga jadi barokai, jadi ketua jengai hi kena berkembang hingga saat ketong ke bawah pimpinan bagi skem kejelah jadi Khuborjylla karena saya ya kiplia tiba-tiba kumara kenam Khuborom ya kerja berdiri ya state hi bro kuri. But second day coba ikut kesebenarnya kiplia ya ke East Khasi district desa dalang berketinggi bro kuri kipla bantuan bagi tinggal kini ke tournament berlangsung ke tournament ke Bejong. Khuborjylla berkembang ke kuri. He is the Vice President of Meghalaya Football Association. Parents of each and every individual players. Thank you for being Marcus Audi. Okay, thank you.
boys, we will collect the team trophy. Also request the team coach and the team manager to kindly come along with the players. Team coach and team manager. Jingtip to select circuit and winning trophy from our juniors. Yes, all the teams, the winning team, can come again. Okay, so ready. Eyes can be school. Kita ba nakmat dem mo? Dem kita ba nakmat? Ah, betul. Germany. Okay, ready. Ready. They will collect a nice trophy, the winning trophy of the under 17 boys Kita ba nakmat dem? from the hands of the chief guests. Congratulations to Khuborjylla Memorial High Secondary School. Ito ba na dem ni Ira? Very tight game. So, ready. All the teams were reserved. At the end, we have to choose one winner, two a tiebreaker. Okay. Bos.
coach also to come along. And the runners up trophy. Come forward. Congratulations to Jingtip High Secondary Schools for reaching all the way to the final. Up knock, best of luck. Come on, supporters of Tyrsad High Secondary School, a big round of applause to the winning team. Congratulations.